Sarkodie obede pon bede ei abusia Sarkodie nsemi o de beto abonten anu ehye wo yempo behyew yentie mra me ma no ya panti no se obetuma kasama akamia o se wanu ya okay keka sebe kwasia aboa de nkame betuma kasama be show pan cause me that's the cloth I came from me stand na me true me was school ni I be some classmates I met me true mo wesu ana this my Ghana TFM so fa dwempan aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be my fan yerenim enye form aka mutua no motie Mr No Pressure would make your pressure be the befaw ya that's all ya Sarkodie Shatawale as sabi fubi a ekukuruba abusua mese ebeje wonsam na Sarkodie ko granti interview ema Sarkodie bro nsem bi so na ba bia no ohye pa no enam de bre wo no Sarkodie ese ono de oyobia na no oya pa na Shatawale entimi fa no encompare ne da Shatawale entimi fa no compare ne da sa ono Sarkodie na wo Shatawale odon ba be compare so sei enu nto Shatawale sa look alike ya abai Shatawale na she akiri sa look alike ya abai ya boys eye kwadabla Shatawale na she akiri no no so da nya de obetena ase ama obi aba beka se o look alike da why would na betwu to Sarkodie se ono obeto ho pa Sarkodie obe de pon be de se eye AdwenepaheneTv ka kire mo se why ba bonten so o ye look alike bia no masa gina yie because we are nay ono wan bre e masa be obi e ma medi fofofo sa anko hwe woni mo wu ano hwe na hwe Anokye Supreme any that lumba issues e ba ye was a lumba bre Anokye Supreme no e na adwene se ono de lumba anamom no ba betiatia we lumba look alike a lumba tin warning e koduru court enyina na abrante na approve stubborn na no stubbornness no on ba bi ekoko wieye ti Sarkodie so obeso bia be ba bonten abai se o look alike ono de wose industry no ono wagina mu ache wo hwe obi se stone boy a ono ne team omontam teteye Shatawale ono ne team omontam teteye medicals na anu ya no opamo akoye afrodeli a odi na chi na ono Sarkodie de obi ne wo odi na chi opamo ne da nto odamu sonko eno ntina black shelif epeso tietia na namomu no Shatawale Sarkodie se menka kire osa ono no de wanya obi a obetimi na nima ba yefom na se wonim na bifu na kukuruba no a opese boys ne fa start can promise mo so any medical mo so no mo pushi mra ne fa ono mra mewuram no Sarkodie se ono de wa be so we look alike no enyu obebo ama no wa hwempo abesu because tema wo bre no onye obia no obi ama ma so look alike tema can promise na wonye obia no obi ango se we look alike tema eye medical enye obia no obi ango se we look alike ba hwe ne the boys eye enne na omus ba gidin ombe ye obi no afei na obeka che nipa no se we look alike na ka medical oni ska ana oni dia boy ya wa yo ti passe aye wanimu emu na gina hoi a so ye medical look alike no ka obeba be fa side na to so hwe ba ku ye so ye can promise okra won second promise so wo for so such a china wo second promise wa no den nti se wo eno bi ba ye se we look alike nti obetiatia udin a wa breda to wa abrafe ka be yode Sarkodie Shatawale ena shachiri ti Shatawale Sarkodie se unim owu ahwe na ompe problem bia pe ba bitina na nkra na omusisu no a ompe so mbe sa look alike no omunya omu look alike na ono no de ono obi ani twaka won se ba fa ne di Sarkodie kwa sa we look alike na den ba bia se Sarkodie ko perform ya ka be hu no akra bia kwa kugina wo hwe na kwa am yuji se look alike kwa am yuji ba bia kwa am yuji be ko so ko perform no na ba wona nipa na ko gina ho na kwa am yuji enwuma wa bre atena ase abowoka ato no na wo akojo so we look alike ntoko perform eboa nipa na bre ato o Ghana for me aka no kro because enwuma ya boys are starting aba akoya say for can promise na no den media yiso a wo so no de on twema eye medical no enye abrantie me da make a kirawo eye Shatawale a o hye mochi no Shatawale na o hye mochi a munyum se mutiri moye mode a muria sad o medical da bia me ka kirawo Shatawale on pewasem medical me ka to Shatawale en pewasem Shatawale na sa boys achi o ono a team ne dia eno wa sheda atisa gang no do mo ye ne se wo ba o mo so mutimi ko fa enkun bi ebesrawo se obeye we look alike nti no ena ye sad ade a Shatawale hye achire nti opese ko create sad no na Sarkodie ebeso no so no de promote no abon na eba no
Shatawale ni dream nyina no ba shata Sarkodie so no de ono ni sa line no nti boys no mo fa we tu mo fo sa look alike na ma no den na moto na ene Anokye Supreme eno hye fom no Anokye Supreme no hye fom no nya me fa le kransie yi se ko anyai lumba nyoma okojira bi ko to a e ka ne no e bi akote ase o but enam so se bi lumba breye ya wo ba fa ne nyom se wo do ko didi ho ne nyom na akwa ko didi ho da bi asa nti ba bia ne live band no wa translate ni pa ne nyom nka wo de ka live band bi wo ho a e bia wo de kokobọ se aja komu bobo nyom yi eno de one time bi wo ho say but wo de wo da to ho so se wo ye dadu lumba wo da to ho so se wo ye medical adento bi nko se wo ye dadu lumba look alike bi boys na mu training sa no obi nko so ye dadu lumba look alike bi ne hwa ade obi sa nko so ye dadu lumba look alike ne hwa ade mo tetete wo mo ya ade ne nye ye ka mano den because ye grant mu interviews utimi ka se nye media na ka medical nko yo bi sa media na ka se ka medical wo nyo bi no media na o se Shatawale e hye mo chi a mo ye sa ade na mo ka se eye e ka se can promise ko nyo bia no time o starting e bi kra na nyumpo wan sheda boys ya musimu ye look alike ye ba ko mo platform so no e bi mpo Shatawale nyum e a obo mpo no hye mo chi no eno po man hye medical nyum man hye Sarkodie nyum man hye but wo hye na nipa na be ye obi awie no Ghana fo su ban bi kito mo nye ene wuti wei e bia me ka se obi mpo hye video da wo obi beto be ka cho sa AdwenepaHene e bia boa me ba sa nipa kro no e hye video da sa nipa no video wa na wa twam sa ado o hu video pe on hye no okọ but e bedroom maybe nipa be hia wo no na wo sen ba wo nchen a ono wan promote wan support o da no be ka kire wo say ono pese oboa no na it doesn't make sense to me nti wey enkoma Ghana fo no so woni china asem wo pese obi boa wo se lumba ayo fan Sarkodie ayo fan a wo ne nyomo a mesra wo share me yo fan a wo me video a share na e bi a kire bi wo be hia me mo a because media afen upcoming bloggers eba music industry na afen amanfo so de push eba nti nipa no a oso wo ye ne mentor no a wo ne video ne nyom a wan share no later wo ko fa ne din e da to ho so na nyame mpo ne betu aka nyame ne betu aka ti Shatawale sa adwuma na wo sha amanfo chi amoye no me AdwenepaHene me hu ne nyina egu nsem ti wo medical de be me ka Shatawale e kwan ya ofa so ne Shatamichi ntam tete ye na Shatawale entimi nya serious relationship entra ho no a wo ne fela makafu eti kama no e na Shatawale na ni nya wo kura eno tina wo se fraudally nsensem e ba ye Shatawale be head betoto pa so e na han na amanfo so na egu medical ne fela makafu ya wale bata ye no kure yese panyo otena fi me we nanka ye bu nanka wefo a ka ho to Shatawale hwenyina wanyini the whole music industry Shatawale eneni honam Shatawale so aye obi a ono no obeba aboti gidi but back door no tisi amanfo 19 saa na amanfo e ka onyame me na meka saa na ne nkrofo no mo bembe no e ka na Sarkodie so no de ono wagina pintin wotim what is a tema boy ai ti Sarkodie mesra urenya abotre na saa boys ndi omusuro kura obi na obetimi aba abeka acho so ba be look alike ka obede se de obesi ade so no ebeje usem ebusa obaso me ka tap send edamount tap edwuma de ko maso yasene apeso send this guy from on ne edeko Ghana kwanta tap app no e na make edamount first time e na use app na promo code abehia e AdwenepaHene no aboagum obenya discount kama so ati ase me da ase otwede apo boss so boss ase won hia share the video, like, subscribe to our YouTube channels, BeckyTv AdwenepaheneTv, TikTok baby, I'm follow ye. Now update be it will be a ready. Yet bebremo. BeckyTv AdwenepaHene ajedwa. Ko na ko subscribe na share videos no. Peace out. AdwenepaHene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi